Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. In the GNU and outside the GNU, we need to grow much faster to create the jobs that our country needs to achieve the prosperity that we all yearn for. Mo kgasong eno re utlwa fa Moporesidente Cyril Ramaphosa a thankgolotse legato la bobedi la Operation Vulindlela. Puso e boleletse kgotlatshekelo ya Free State gore maitsholo a Mmueledi Lawrence Hoddes ga amogelesege. I have great hope because I think that Pope Francis gave us an incredible legacy to follow, and I know that the Holy Spirit will be guiding the cardinals as they choose the next pope. Baeteledipele ba kereke ya Roman Catholic ba tsene kopano ya go tlhopha mopapa yo montšhwa. Mothoetso Madume wa amogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Moporesidente Cyril Ramaphosa o thankgolotse legato la bobedi la Operation Vulindlela e ikaeletsweng go leri diphetogo di le mmalwa go akaretsa kgolo ya ikonomi. Diphetogo tseo di akaretsa motlakase, metsi, mafaratlhatlha le thekenoloji. Moporesidente Cyril Ramaphosa wa kgoletse Operation Vulindlela go thuba maparego a ntseng a le teng gareng ga mafapha. Operation Vulindlela e kobile go thibolola dikgoreletsi tse di amang kgolo ya ikonomi. Mafapha a puso a nyaleditswe go dirisana dingwaga-ngwaga go baka go phutlhama ga thebolelo ya ditirelo le go busetsa morago dipeeletso tsa dinaga tsa boditšhaba. One of the key achievements that we continue to make is to continue breaking down the silos in government and to enable governments departments to work together and to enable colleagues to walk away from this mentality of doing things on their own. Moporesidente a re seo se akareditswe mo puong ya tekanyetsokabo se tlhalosa sentle gore ga go kitla go fokodiwa tekanyetsokabo ya loago. Tlhabololo le kgolo ya ikonomi e tla nna kgangkgolo fa go tla bo go dirwa lenaane la tekanyetsokabo leo tona ya matlole a tla bong a leka go le rebola gape lekgetho la boraro. The minister will deliver budget 3.0 on the 21st. And the budget will, to a large extent, be a different budget from what we have had in past years. It's a budget that is going to make us look forward. It's a budget that's going to commit a lot of money also to infrastructure. Tuna ya matlole inogodongwana o ikwetse gore go agiwe kana go lebelele sešwa manane a dituelo a puso. Supply chain management e bonwa jaaka sekgoreletsi go kgolo ya ikonomi ka ntlha ya fa go le gantsi e patilwe ke bonwenwe. A commitment to swift implementation of reforms is required across government to lower the cost of doing business, reduce regulatory bottlenecks, and provide policy certainty. This in turn will promote investment, support economic export orientation, enable job creation, and reinforce growth. Mo dibekeng tse di tlang Eskom e tla tlhoma semmuso setheo sa thebolelo ya motlakase se se ikemetseng mo tlase ga Eskom Holdings. Diporo tsa diterena le tsone di tla neelwa ditheo tsa poraefete go di laola ka maiteko a go letla tsamaiso e senang dikgoreletsi go di romelwa ntle le di romelwa teng. Gabagare letsholo leno la Vulindlela ke matsapa a puso ka tshwaraganelo le kantoro ya matlotlo a ikaeletsweng go itlhaganedisa phetogo ya popego theo go tokafatsa ikonomi mme le simolotse ka 2020. Mokaedi wa merero ya togamano kwa kantorong ya moporesidente a re legata la bobedi la Operation Vulindlela le tla atolosiwa go tlhabolola dipuso selegae go lwantsha go sa lekalekaneng le tlhabololo ya mafaratlhatlha a inthanete. A re ba tshwanetse go khutlisa dikgoreletsi go tswelelo pele. It's widely understood that the deteriorating performance of local government is a major constraint on growth. You can solve, as Alia said, the energy supply problem, but if you still have interruptions because of ailing distribution networks,
or failures in service delivery that affects businesses, it holds back investment. Mokaedi mogolo wa nakwana wa melawana ya lephata le le kwa tlase la ikonomi kwa lefapheng la matlole le ene o gateletse gore tlhabololo ya dipuso selegae e tlile go baka tswelelo pele malebana le morero ono go tswa kwa legatong la ntlha. I think it's important to point out that you're not going to see the full impact of some of the electricity reforms until you reform distribution. So I think some of the biggest strides have been made in the electricity sector. And the priority really is to accelerate market reform for long-term energy security and introduce competition in this market, also supporting competitiveness of the broader economy. Lefapha la matlole la re tsamaiso ya tlhabololo ya ikonomi ke kakanyo e maleba ya go tsweletsa manaane tlaleletso mo legatong la bobedi le le atlenegisitsweng ke palamente ka mopitlo wa monongwaga. Afrika Borwa a ka kgona go gogelwa kwa kgotlatshekelo ya boditšhaba e kgatlhanong le bosenyi fa go sa nne le tsheko mo dikgetseng tsa go tlhotlhelediwa ga ditshwetso tsa puso. Seno ke go ya ka moatlhodi yo a rotseng marapo wa kgotlatshekelo ya molaotheo Richard Goldstone yo ga jana a inyalantseng le setheo sa kwa America sa Integrity Initiatives International. Bonweenwee ke bosenyi jo bo kgabaganyang melelwane mme bo tlhoka gore dinaga di dirisane mmogo. Goldstone a re le fa kgotlatshekelo e tshitshitsweng ya boditšhabatšhaba e kgatlhanong le bonweenwee e le tharabololo e ka tsewang go sa tlhole go na le boikgethelo, dinaga tse di retelelwang kgotsa di sa batle go sekisa batho ba ba itsegeng ba dipolotiki di ka nne tsa gogelwa kwa kgotlatshekelo eno. The theft of a country's assets by heads of state, heads of government, and other senior public officials meets with little, if any, opposition from their own from their own enforcement authorities. In such states, in these kleptocracies, the kleptocrats and the oligarchs who support them are assured that the police, the prosecutors, and even the courts will turn a blind eye to their plunder. Gape go tsitsintswe gore kgotlatshekelo ya boditšhabatšhaba e kgatlhanong le bonweenwee e matlafadiwe go ka tswalela dithoto tsa ba ba amegang go fitlhela kgetse e konosediwa. The presence of those assets within the jurisdiction of states that join the court would also provide a jurisdictional basis to investigate and prosecute those who were complicit in their theft. Melawana ya kgotlatshekelo e tshitshitsweng e solofetswe go phasaladiwa fa gautshwane. Goldstone a re ke dinaga di le 30 tse di ka nneng tsa itlhaganedisiwa go ka simolola kgotlatshekelo ya mothale ono. Dinaga tse di supileng kgatlhego di akaretsa Netherlands, Canada, Nigeria ga mmogo le palamente ya Europa gareng ga tse dingwe. The Russians, the Chinese, the Indian government don't like international institutions to be looking at them. The United States is probably the most ambiguous. Certainly it was before the present administration. Their attitude was international institutions, excellent idea, but for you, the rest of the world, leave us out of it. Unless all of us agree, it's not going to work. We need to bring everybody, the developing, and every country in between to be part of this because it's corruption. It's a crime against humanity. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla ema kopano eno ka lefoko ka moso. EFF e khadile moemedi wa Britain mono gae ka go retelelwa ke go atlanegisa kopo ya moeteledipele wa lekoko Julius Malema ya visa ya go bololela kwa United Kingdom. Malema o ne a tshwanetse go ema baithuti ka lefoko kwa conferenceng ya bolesome le bongwe ya ngwaga le ngwaga ya Cambridge Africa Together kwa Cambridge University mo bokhutlong jono jwa beke. Mothwetso re santse re le mmogo mme mo go tsa boditšhaba baeteledipele ba kereke ya Roman Catholic ba ka nna 133 ba ba kwa tlase ga dingwaga di le 80 ba tsene kopano kwa Sistine Chapel go tlhopha mopapa yo montšhwa go etelela pele ditokololo tsa kereke eno di le bilione phegelwana 4. Mopapa yo montšhwa o tla tlhagelela mo balconing kwa St. Peter's Basilica. Ke namane e tona ya tiro baeteledipele ba kereke ya Roman Catholic ba setse ba kokwane go tlhopha mopapa yo montšhwa. Boididi bo thologetse kwa Vatican City go tsena ditiragalo tsa letsatsi la ntlha la go tlhopha mopapa.
Tsamaiso eno e simolotse ka tirelo modimo kwa St. Peter's Basilica. Siamo qui per invocare. Re fano go lopa mowa o boitshepo go re naya lesedi le maatla perché si è eletto papa gore re kgone go tlhopha motho yo kereke e mo tlhokang mo nakong eno e bokete. questo tornante della storia. There is no other trait and other description and quality of the next Pope other than the life of Christ. May he truly radiate the life of Christ, the mercy, the compassion, the justice of Christ, of course. No? There is the love, the mercy, and the justice of Christ for the whole world. Go tlhopha mopapa yo montšhwa go ka tsaya malatsi a le mmalwa pele go itsewe gore ke mang yo a tlileng go nna mopapa wa bo 267. I have great hope because I think that Pope Francis gave us an incredible legacy to follow, and I know that the Holy Spirit will be guiding the cardinals as they choose the next pope. I think it's really amazing. We're very fortunate to be in Rome at this time. So, yeah, looking forward to it. Baeteledipele ba ka vouta makgetlo a le mane go simolola ka la bone. Mosi o montsho mo tšhimeleng ya marulelo a kereke o tla bo ka ya fa go sa fitlhelelwa tumalano. Mme mosi o mosweu e tla bo ile sesupo sa gore mopapa yo montšhwa o tlhophilwe. Puso e boleletse kgotlatshekelo kgolo ya Free State gore maitsholo a mmueledi Lawrence Hodes ga amogelesege morago ga gore a senole ditlankana tsa kgetsi. Mmueledi wa ga Ace Magashule senotse ditlankana tsa puisano magareng ga morwadi Tsholota le mmatlisisi wa puso le go lopa kgotlatshekelo go botsolotsa dipaki tsa puso. Hodes o ngangile gape ka gore ditlankana tseo di rometswe kwa kgotlatshekelo mme ga go ka ga botsolodiwa boammaruri jwa tsona. Molatofadiwa wa bobedi wa dipolao tsa insurance Ana Shokane o boleletse kgotlatshekelo ya magistrata wa Polokwane kwa Limpopo gore ditshwanelo tsa gagwe di gatakilwe fa ne a tshwarwa. Shokane le mogolowe yo e leng lepodisi Rachel Kutumela le morwadie e bong Flora Shokane ba lopa beile gape. Balatofadiwa ka polao ya batho ba le 9 le go amogela madi a di-insurance a feta diranta di le dimilione di le 10. Saresente wa maphodisa Rachel Kutumela, Ana Shokane le morwedi wa Kutumela Flora Shokane ba gononela go ba golegile ka masheleng a dimilione tse 10 go tswa go ditifo tsa di-insurance. Go gonona gore boraro yo bo bolaile batho ba senyane ka nepo ya go hwetša masheleng a di-insurance. Nakong ya ga dira kgopelo ya peila, Ana Shokane o boditše kgoro gore a ka se tshwenyane le dihlatsi ya ka lokolwa ka peila. Ke tsona koloi tše pedi tšeo na go le tsona fela? No. Ke na le Mercedes-Benz. I do have a Mercedes-Benz C200. C200. You know ba tsona tše tharo fela? Ke na le Toyota Land Cruiser. Ana o boditše kgorotsheko gore maphodisa mo gapeletše gore a saene pego ya bohlatsi ntle le go mmalela dikateng tša yona. Nka boripana o ra gore o botša kgorotsheko ge e le ditokelo tša go tsona ga sa ka wa hlalosetšwa. Shokane o amogetše gore o kile a golega go tswa go masheleng a di-insurance ka morago ga lehu la mogatšage. E fela o ganeditše gore masheleng a o a humane ka tsela ye se go molaong. Ke modudi wa mo South Africa. South African citizen. Ene molato ke pharwang ka ona a kotsi bile a kudumele. Molato o šutišitšwe go fara molao wa Shokane sebaka sa go hwetša dikateng tša bohlatsi bja peleng tšeo bo dirilwego ke molatofatšwa. Go letetše gore Shokane a tšwele pele ka go fa bohlatsi ge kgopelo ya pele e tšwela pele ka la 28 kgweding yona ya Mei. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC Polokwane. Mothoetso re santse re le mmogo. Disenyi di tswelela go tota mafaratlhatlha a botlhokwa a masepala wa selegae wa Salt Lake kwa Kimberley. Masepala wa re ditshenyegelo tsa go baakanya mafaratlhatlha ao mo ngwageng ono wa ditšhelete di balelwa go diranta di feta dimilione di le 6. Go utsiwa ga dikebole tsa masepala ke tlhobaboroko. Substation ya HA Morris ke nngwe ya mafaratlhatlha a masepala a sengwang kgapetsa-kgapetsa. Mo dibekeng di le 3 tse di fetileng,
toropo e itemogetse kgaogo ya motlakase ka ntlha ya go utsiwa ga di-cable. Pejana mo bekeng eno magodu a thubile mo substationeng eno mme ba utswa oli. Masepala wa re seno ke mathata. Estimated cost up till today it's 6 million rand. And what I'm saying, the 6 million rand is only the ones that happened last week. So the ones of today might also be 1 million rand. Baagi ba ba amegileng ba re ba lapisitswe ke botlhokotsebe. The street light there, it has been fixed I don't know how many times. And we can't get up during the night. We can't put our lives in danger. Because di a bola and plus ga gona di light and re tla tlhapa yang because di light ga dio because Masepala o ikuetse go baagi go dirisana le borramolao go bega ditiragalo tsa bosenyi. Masepala wa Soloplaki wa re o mo lenaneng la go thapa basireletsi. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Matshwenyego a oketsega ka ga maemo a balwetse le badiri ba bookelo ba malwetse a tlhaloganyo ba Veterant kwa Potchefstroom kwa Northwest ba lebaneng nawo. Badiri kwa bookelong bono ba bega gore go tlhoka dijo tse di maleba, dilwana tsa go tlhapa le go aga go nna le kgaogo ya tlamelo ya motlakase go baka go gatelelwa ga balwetse le dintsho. Bookelo jwa malwetse a tlhaloganyo jwa Veterant e santse e le tlhoba boroko jaaka go begwa fa maemo a tsweletse go senyegela pele. Badiri ba ba kopileng go sa tlhagelele le go itsiwi ba buile seno. Dipatient tsa rona ga di a tlhokomelega. To such an extent ya gore ha go tla mo dijong ga ba kry dijo tse di ba siametseng tse dingwe gore di na le dikotla. And se se utlwisang botlhoko gore dilo tse di diragala ga di simolole go diragala ga di tse di diragala re ntse re complaina ka tsone. Go na le di-patient tse di bobolang ka bolwetse ba tlhaloganyo ba ikagile mo go rona re le basebetsi le lefapha gore ka ba thusa. Fa lefapha le sa tlise didiriswa tse di maleba le sa romele le dijo tse di siameng go ka maemo a sepatala, bana ba bolaiwa ke tlala, ga ba bolaiwa ke tlala ba bobola, ga ba bobola go na le dintsho tse di farologaneng. Bare seno se bakile gore bontsi jwa badiri ba leboge tiro. Matsapa re kopana le mo Veterant Institution ke utlwisang botlhoko thata mo e leng gore Veterant Institution ka bo yone self e losa le di-professionals, quality professionals. Re sa le fo lefapha la pholo mo profenseng le buile seno. The laundry department is functional and continues to service patient care with clean linen and clothing. And we do have plans when the machines break. We can confirm that the boilers bid has been advertised and there were no responsive bidders, resulting in the re-advertisement of the same bid. Management of the facility has procured 40 geysers to ensure that the facility has always warm water available. Bookelo jwa malwetse a tlhaloganyo jwa Veterant bo thusa ka malwetse a tlhaloganyo le bao ba nang le tiriso e botlhaswa ya diritibatsi. Sentle English, SABC News, Potchefstroom. Motwetso di ne di le kalo tsa segonjono ga swela telang ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae. Boinelo molibi mango latela ka tsa maemo a bosa sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosegonjo bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga fa re lebela karolo ya lebopo go ko karolong ya Gqeberha go tla nna le gone go aparelwa ke maru ka moso mo karolong ya lebopo go tla nna le pula diperesente di le 30 karolo ya Limpopo Mpumalanga di tla nna le gone go aparelwa ke mouane fa re lebelela gape mo karolong ya Gqeberha go ko bophirima jwa naga go tla nna le gone go nna le mouane a re lebelele di-temperature tsa rona Gauteng Pretoria ka digata di le 9 go a go di le 25 Johannesburg ka digata di le 6 go a go di le 24 Limpopo mo profenseng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Polokwane ka digata di le 10 go a go di le 26 le Phalale ka digata di le 12 go a go di le 28 Mpumalanga le teng go tla itekanela thata mo profenseng Emelo ka digata di le 8 go a go di le 24 Skukuza ka digata di le 13 go a go di le 31
KwaZulu-Natal le teng bophirima jwa porofense bo tla nna le tlhabo ya letsatsi Pietermaritzburg ke re gata di le 12 go ya go di le 23, Durban ke re gata di le 20 go ya go di le 25, Kokstad ke re gata di le 11 go ya go di le 23. Eastern Cape le teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi mo karolong ya Makhanda go tla nna go itekanela mo Gqeberha ka di gata di le 12 go ya go di le 21, Graaff-Reinet ka gata di le 11 go ya go di le 24. Western Cape go tla nna le tlhabo ya letsatsi Oudtshoorn ka di gata di le 10 go ya go di le 28, Cape Agulhas ka di gata di le 12 go ya go di le 19. Lebella ko Northern Cape le teng mo porofenseng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Springbok ka di gata di le 17 go ya go di le 27, Calvinia ka di gata di le 10 go ya go di le 26, Sutherland tla nna tsididi mo mosong ka di gata di le 2 go ya go di le 23. Mo Free State le teng mo porofenseng go tla itekanela thata, Kroonstad e tla nna tsiditsana mo mosong ka di gata di le 7 go ya go di le 23, fa re lebella Ficksburg ka di gata di le 6 go ya go di le 22, Wepener ka di gata di le 8 go ya go di le 22. Mo Bokone Bophirima le teng mo porofenseng go tla nna le gone go apoga Lichtenburg ka di gata di le 8 go ya go di le 25, Klerksdorp ka di gata di le 7 go ya go di le 25, fa re lebella mo Bloemhof go tla nna tsiditsana mo mosong ka di gata di le 9 go ya go di le 25, fa re lebella ko Taung ka di gata di le 7 go ya go di le 24. Mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.